Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, nizere ko iki cyumweru mwagisoje neza cyangwa se mukomeje kugisoza neza cyane. Nizere ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane. Ndabashuje mwese kandi baye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Amakuru nk'ibisanzwe agiye kugaruka ku bikomeje kugaragara ndetse no gutangazwa cyane cyane hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru nk'ibisanzwe n'ubundi ndaza guhera hano mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ko by'umwihariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yamaze kwamaganira kure ndetse akanatangaza neza yuko bimwe mu byamaze kugenda bishinzwe ingabo z'u Burundi ari ibinyoma. Ashimangira ko ingabo z'abarundi zitigeze zamburwa agace na kamwe, yemwe anashimangira anagaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni ingabo z'abarundi kugeza magingo aya ngaya zari zimaze gushinzwa gukomeza kugira uruhare mu bikorwa bikomeje guhungabanya umutekano hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo z'u Burundi kandi zari zikomeje by'umwihariko guhabwa urw'amenyo nyuma y'uko zongeye gushinzwa kuba zatakaje bikomeye cyane ibikoresho bya gisirikare, ndetse by'umwihariko zikaba zamaze no kugenda zitakaza umubare munini cyane w'abasirikare nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Muri aka kanya ndagaruka n'ubundi nanone kuri Twirwaneho yashyize ahagaragara ingabo nshya z'abarundi zoherejwe muri Fizi ndetse n'abaziyoboye mu bikorwa bya gisirikare. Ndagaruka kandi mu yandi makuru yandi akomeje kugenda agaragara ndetse akomeje kugenda atangazwa mu bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane ibikomeje kugenda bigaragara hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho amakuru tugera avuga yuko impande zombi zaba zitegura gusinya amasezerano y'amahoro. Naho nanone Bwana Constantin Mutamba wahoze by'umwihariko ari minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Kongo yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo bose. N'ibindi bigezweho muri kano kanya nyemera tubirebere hamwe tumenye byinshi bikomeje kuvugwa ndetse bikomeje kugenda bitangazwa. Mwese mbifurije kugira umugoroba mwiza wo kuri iki cyumweru ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2025. Mwese mbifurije kumererwa neza nanaba ikaze mu yagezweho akomeje kugenda agaragara cyangwa se akomeje kugenda avugwa. Muri aka kanya rero itangazo rikomeye cyane riturutse mu gihugu cy'u Burundi ryongeye kuvuguruza ibimaze iminsi bitangazwa ndetse n'ibyongeye kugenda bitangazwa ku ruhande rwa leta cyane cyane ya Kongo, cyane cyane no ku ruhande rw'abayobozi b'umutwayi 23. Uyu mutwayi M23 na Twirwaneho bongeye gushimangira ndetse no gushinza ingabo z'u Burundi kuba zikomeje kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo z'u Burundi kandi zari zikomeje gushinzwa kugira uruhare mu guhungabanya umutekano, mu gupfusha abasirikare benshi ndetse no kwamburwa ibikoresho byinshi bya gisirikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ubushikiranganzi bwo kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi, yavuze yuko ibikomeje gutangazwa ku mbuga ngurukanabumenyi by'umwihariko ari bikomeje gukorwa n'abanzi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Ashimangira ko ingabo z'abarundi zitekanye ndetse zikomeje guhabwa ibyankenerwa byose bishobora gutuma bararangura amabanga yabo neza. Ibi baye kandi mu gihe Twirwaneho nayo by'umwihariko yongeye gusohora itangazo ryo kubogora by'umwihariko ubugira akandi kenshi, aho bavuze yuko bongeye kwamaganira kuri ibikorwa by'ingabo z'abarundi ndetse bakanavuga ko ingabo z'abarundi zongeye kwinjira ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe nanone hakomeje kuvugwa umubare munini cyane w'ingabo z'abarundi n'iza FARDC zaba ziherutse kugwa muri iyi ntambara nk'uko amakuru tugera bivuga, ndetse intambara ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane yabaye muri iki cyumweru twamaze gusoza, bikavuga ko yaba yaragize uruhare mu gutuma ibihumbi by'abaturage bongera guhunga, abasirikare barenga za 80 bakaba baramaze kugenda bapfa. Ni ingingo yamaze gushyirwa ahagaragara by'umwihariko n'uruhande rwa Twirwaneho, ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi barabyamaganira kure bakavuga yuko ibyo ngibyo nta kuri na gucya kubirimo, bakavuga yuko ni ukuri kuzuye ari uko ingabo z'abarundi zikomeje kugira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugerageza kugarukana amahoro n'ituze n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Twirwaneho kandi zongeye gushimangira ko kandi zamagana ibikorwa by'ingabo z'abarundi. Icyakora Gaspard
Gaspard Baratuza mu itangazo ry'iwe yanyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yavuze ko ingabo z'abarundi zizaguma ku butaka bwa Kongo ndetse zikaba zizakomeza kugenzura ibice byose nk'uko bihagaze, aho yongeye gushimangira ndetse akanavuga yuko ingabo z'abarundi ziri ku butaka bwa Kongo atari nk'inyeshyamba ahubwo ziri ku butaka bwa Kongo by'umwihariko nk'iziri mu butumwa bw'amahoro bugendanye no kugarukana amahoro n'ituze n'umutekano nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje gutangazwa. Gusa ingabo z'abarundi zinjiye ku butaka bwa Kongo bivugwa ko zongeye by'umwihariko gutera ubwoba uruhande rwa twirwanaho n'umutwayi 23, dore yuko uburyo izi ngabo z'abarundi zisa naho zikomeje gutangwaho ibitekerezo n'uruhande rwa twirwanaho bivugwa yuko zongeye by'umwihariko kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Umutwe wa twirwaneho wongeye kuvuga mu mugambi ukomeje gukorerwa by'umwihariko cyangwa se ibikomeje kugenda bikorerwa abanyamurenge by'umwihariko cyane cyane no ku butaka bwa Kongo bigizwemo uruhare na Kinshasa ndetse na Gitega, RDC ndetse n'u Burundi. Bakomeje kohereza nanone ingabo mu misozi ya Fizi, Mwega ndetse na Uvira, aho bavuga ko ubwo bandikaga itangazo bashyize ahagaragara by'umwihariko batayo ebyiri z'abarundi hamwe na batayo imwe y'abanyekongo, batayo by'umwihariko y'ibihumbi 3,303 ya FARDC bose bayobowe na Generali Civile Komanda w'ibikorwa bya Sokora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, berekezaga mu birindiro byabo mu misozi ya Fizi biherereye ahitwa Point Zero mu irembo rikuru ryerekeza mu Minembwe. Twirwana ivuga ko izi ngabo zigiye by'umwihariko zihasanga batayo zirenga 10 z'abarundi zisanzwe mu misozi ya Fizi, Mwega ndetse na Uvira, aho bavuga ko zirimo kugaba ibitero bishya ku mirongo myinshi y'imbere ku rugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ibi bitero kandi ngo byarahitanye abasivile benshi kandi bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo muri aka karere. Gusa nubwo batabisobanuye neza, bivugwa ko kandi izi ngabo z'abarundi bitero zimaze iminsi nanone zigaba ngo nabyo byarahitanye ingabo nyinshi za twirwanaho ndetse na M23. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na twirwaneho kuri wa gatandatu ushize ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025 rivuga ko by'umwihariko ko muri batayo zombi zavuye mu Burundi zoherejwe ku mabwiriza ya Perezida Evariste Ndayishimiye zizwiho ubugome bukabije, zikaba zarageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Izi batayo kandi ziyobowe n'abaofisiye bakurikira: Division ya mbere iyobowe na Brigadier General Possia Hakizimana uzwi ku izina rya Migi, uyu ni umwe mu bayoboye ibikorwa bigiye bitandukanye by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Division ya kabiri yo iyobowe na Brigadier General Michel Nzenkabo nk'uko amakuru atugera bivuga, naho division ya gatatu iyobowe na Brigadier General Rusi Abarugira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se Jari Kabarugira, naho division ya kane iyobowe na Brigadier General Desire Manirakiza uzwi ku izina rya Gacanga, umwe mu basirikare bakomeye cyane ndetse bamenyereye ibigendanye n'ingabo z'urugamba, ibibera ku rugamba. Uyu nguyu bivuga ko yaba yarahuye n'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi mu gihugu cya Somalia, ndetse ubwo ingabo z'u Burundi zirukanaga umutwe wa Al-Shabaab mu rwa mukuru Mogadisho ngo niwe wari uziyoboye. Ubwira itangazo kandi ryandikwaga batayo ya kabiri ya brigade ya gatandatu yambutse uruzi rwa Rusizi maze by'umwihariko iruhukira ahitwa Ibwegera. Ubungubu ngo kongera ubungubu rero barimo kongera ingufu by'umwihariko kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB by'umwihariko mu karere ka Fizi. Nanone ngo bikomeje kwerekana ubufatanye bwa gisirikare bwashyizwemo umukono hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'u Burundi, butanga rero inzira yo gukomeza kohereza gutanga iherezo kw'ingabo z'abarundi mu bisozi miremire mu rwego rwa gahunda yo gukorera jenoside abanyamurenge. Ngo bigaragaza kandi ubufatanye buteye akaga hagati y'izo ngabo z'ibihugu byombi zikorera imurenge ku bufatanye n'imitwe itwaje intwaro irwanya abatutsi abanyamurenge irimo rero Mai Mai Wazalendo ndetse na FDLR. Twirwana yisoza itangazo ryayo ivuga ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile bugarijwe n'ibi bikorwa bisa naho bikomeje kugenda birombereje kubarimbura nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Kugeza amagingo yanga kandi by'umwihariko izi ngabo zikomeje kugenda zitera impungenge, zikomeje kugenda zongera by'umwihariko gutera ubwoba abo ku ruhande rwa leta ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyane cyane muri iki gice kibowe na M23 ndetse na twirwana hano muri Kivu y'Amajyepfo.
reka nkomereze kuri inkuru ikomeje kugenda ivuga yuko nkuko bikomeje kugenda bigaragara hari amakuru akomeje kugenda ashimangira ndetse akanavuga yuko ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibindi bitero by'indege byongeye gutegurirwa Ikisangani mu ntara ya Chopo nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ikisangani mu ntara ya Chopo ahari hasanzwe n'icyicaro gikuru cyane cyane cyari kiyobowe na Generali Pacifique Masunzu uherutse gutabwa muri yombi, bivugwa ko hongeye gutegurirwa ibindi bitero biremereye cyane. Ni bitero kugeza magingo aya ngaya kandi bishobora kongera kwibasira ibice bya Zagoma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha kandi bivugwa ko hari abasirikare bakomeje gukorana n'abandi biganjemo abaherereye Ikindu mu ntara ya Mainema. Aba bose gahunda yabo ngo no kugerageza n'ubundi kwambura M23 ibice byose yamaze kugenda ifata ku itegeko rikomeje gutangwa na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ariko kandi ngo M23 nayo yabikomeje kuba maso. Hanyuma Perezida Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica yagaragaje ko ubwo rero igihugu cye cyari mu ngorane, u Rwanda ndetse n'Uburusiya ari bo bakigobotse, mu gihe abarimwo umuryango w'ubumwe bw'Iburayi ndetse n'Ubufaransa bo barimwo barebera aho ngaho gusa. Bwana Touadera Archange uzatana mu matora y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kukubuza, yabigerutse rero mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Maurice Palmani wa televiziyo ya France 24 ikorera mu Bufaransa. Amakuru avuga ko uyu mukuru w'igihugu umaze igihe yotswe igitutu na leta y'Uburusiya ngo arekerere imikoranire n'umutwe w'abacancuro wa Wagner Group yo muri kiriya gihugu, hanyuma asinyanya amasezerano y'imikoranire n'undi mutwe by'umwihariko wa Africa Corp wa leta y'Uburusiya. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Bwana Touadera ubwo rero yabazwaga niba koko Moscow imaze igihe imwotsa igitutu, yagaragaje ko atari ko bimeze, ko ahubwo ubutegetsi bwe bumaze igihe mu biganiro n'Uburusiya nk'uko bwabigirana n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyagaragaza ko rero bifuza imikoranire. Yavuze ko usibye kuba kandi Uburusiya by'umwihariko busanzwe ari umufatanyabikorwa wa Repubulika ya Centrafrica, bwanafashe iya mbere mu gutabara iki gihugu mu gihe amahanga yari yagitereranye mu bibazo cyarimo kuva mu myaka 8 ishize. Ati ndagira ngo nkwibutse, murabizi ko muri za 2017 hano muri Centrafrica umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari wo wari ufite inshingano zo gutoza ingabo zacu ndetse n'inzego z'umutekano. Batayo imwe rero yatojwe ntacyo yagombaga gukora kubera ko rero inyeshyamba zari zifite igihugu zari zasahuye mu by'ukuri intwaro zacu ndetse n'amasaso. Birumvikana neza ko nta kintu na kimwe cyari gihari. Yakomeje avuga ko kandi icyo gihe Centrafrica yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isaba ubufasha, ariko kandi Federico wari umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'umutekano muri uriya muryango akayisubiza ko amasezerano yawo atawemerera kuyifasha. Ati nari nanasabye ubufasha ibindi bihugu ariko nta muntu n'umwe wagize icyo akora. Bwa nyuma rero na nyuma Uburusiya nibwo bwemeye kuduha intwaro. Bwana Touadera nk'uko bigaragara yanavuze ko igitangaje ari ukorera akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi kaje gusaba Centrafrica ko intwaro bahawe n'Uburusiya zitagomba gukoreshwa n'ingabo zayo, ko ahubwo rero zikwiriye kujya zikoreshwa mu myitozo gusa. Yavuze kandi ko muri 2021 ubwo inyeshyamba za CPC zazitangiye kwigarurira imijyi itandukanye by'umwihariko, nabwo yitabaje ibihugu bitandukanye, ariko kandi bikarangira Uburusiya n'u Rwanda aribo bonyine bemeye kumufasha. Ati muri za 2020 na 2021 ubwo rero uyu mutwe watangiraga kwigarurira imijyi by'umwihariko nta muntu tutahamagaye, harimo kandi n'ibihugu byose byashakaga kudufasha. U Rwanda n'Uburusiya nibo bonyine badufashije. Nari nibagiwe ko n'Ubufaransa bwari bwasabye by'umwihariko kugurutsa indege z'intambara mu rwego rwo gutera ubwo binyeshyamba nazo ntizigere ziza, ariko Uburusiya n'u Rwanda nibo bonyine bohereje ingabo, hanyuma biciye mu bufasha bwabo twashoboye gutsinda uyu mutwe by'umwihariko washakaga guhungabanya umutekano w'igihugu. Touadera yashimangiye ko kandi Centrafrica nk'igihugu gisa n'icyasenyutse yiteguye gufungurira amarembo uwo ari we wese wifuza ko bakorana. Ingabo z'u Rwanda zimaze igihe by'umwihariko zikora ibikorwa bigiye bitandukanye haba mu murwa mukuru Bangui no mu bindi bice bigiye bitandukanye
bya Repubulika ya Centrafrica. Bwana Fohise Arikanje Touadera ndetse n'umugore we Margarita Touadera ni bamwe mu bantu bacungirwa umutekano ku buryo bukomeye cyane n'ingabo z'u Rwanda, ariko nanone hakiyongeraho ingabo by'umwihariko z'Abarusiya ziganjemo iz'abacancuro bo muri Wagner Group yari isanzwe yayoborwa na Yevgeny Prigozhin ndetse n'icyegera cye Dmitry Tsukine bigeze gukora impanuka. Ngayo nguko rero mbashimira ko mukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije umugoroba mwiza, mukomeje kugira amagara mazima.